Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Pear Sapam. Kurumjari ma'am, asi aina tawgadoriba video asi how to improve communication skills ki matangdani. Asigi topic asi yam aingonda adum DM da request tawjarakpa video ani. Aduna easy video se yam khara timing jana da hai dhari ko. Adigi khara ki video se on and off ta dum laye duna. Sorry for that. Khara regular oina badi hot nazarake. अदो अइना ngasi हाइगदोरिबा points खरसे points सिंगसे अइना इंग्लिश याम हैरगा हाइगदबा नत्ते और अइ इंग्लिश ओजा नत्ते यामना हाइदि अखंग है सारगा हाइबा नत्ते अइना practice तौजरकपा अइना follow तौजरकपा दुगा अइगोंदा इसादा कानाजरकपा दुगी मतुंग इन्ना अइना share तौजबनिको अइगी experience अइना तमजबा सिंगदो share तौजबा ngतनी अइना हाइसिना खत चुम्मे हाइबा नत्ते अदुना याम थिना judge तौबिगनो अदो हौरसिको मैम अदो कम्युनिकेशन स्किल्स हाइबसे करिनो कम्युनिकेशन स्किल्स हाइबसे केमता नते हाइदि नंगना मी अमगा पाउ फाउनबा कांदा मीदुना नंगी वादो ज्ञान ताबा ngambra लौसिनबा ngambra अदुगा लौसिनबा ngamba लोरगा रिस्पांस पिरकपा ngambra अदुदुनिको अदुना कम्युनिकेशन स्किल्स से एविएशन इंडस्ट्री हाइदि केबिन क्रू होइनिंगबा कांगु सिंगदि याम थिना इंपोर्टेंट होय अखोइना थेंगनगदोरिबा पैसेंजर्स मैम से हाइदि ऑल ओवर द वर्ल्ड दगी निको हाइदि अखोइ इंडिया दगी याउनी अदो इंटरनेशनल पाइ तारगदि ऑल ओवर द वर्ल्ड हाइदि फॉरेनर्स मैम थेंगनगनी फ्रॉम कंट्रीज मैम दगी लाकपा अदो मोय मैम जो इंग्लिश हैगनी हाइबा नते बट स्टिल दे नो कि मोय ना तोको कंट्री ता तारगदि इंग्लिश से इंपोर्टेंट होय मोय कम्युनिकेट तौनबे दमकता हाइना दो मोय हैबा हैतबा मोय ngamnaba खरदि ngangniko अदुमाइना अखोइ कैबिन क्रूजु इंग्लिश खरदि खंगबा दरकार ताय हाइदि मोय कमाइना कम्युनिकेट तौगदमनो हाइना दुना इंग्लिश हारगा नंग प्रॉपर इंग्लिश हैतसु केम काइदे दुम बेसिक खरा हैतारदि कम्युनिकेट तौबा हैतारगदि दुम याइको अदुगे इंग्लिश खुंगांग से लम अमगा केम मानदे हाइदि खोइदि इंडिया दा ngangnaba इंग्लिश से या तोंगाली यूएस दा ngangbा इंग्लिश तोंगाली दुगा यूके लंदन की मीसिंगना ब्रिटिश की इंग्लिश खुंगांग तोंगाली अदुना कंट्री खुदिंगी मीसिंगी एक्सेंट से लोइनथिना तोंगाले दुना मोइना इंग्लिश ngangbा कांदा खोइदको लौसनबा ngamdaba yawe hanbada haidi hanba loshinba ngamdaba yawe haidi moina moigi accent ta yamtina ira line haija targa su moina haiba accent tuna yamtina haidi luha haidi khara complicated ohenbado haidi khara phajam munna ta da diya da haidi moina ngangi se kai no kai hai no kha ha ka taraga khara munna ta da diya da do maina toy ko hamba da yam thi wara me aizu kai no moina haija na excuse me ka taraga ani homra hangmaga yawiko adu hangmada kem ikai ningai laite nangna totally understand tawda targa didum hango pardon me or excuse me can you please repeat it again haina adu nang ani homra targa didum loksan bangam gani ko duna lam khutingi mi singna english ngangak pado nang haidi loksin ba ma gyan tabam khardi change duga nangna response kamai pi habado that is also very important aduna communication skills se koi aviation industry di as a cabin crew nang haiba yam thina dakar tai duga communication skills se kamaina haiga da improve tawgadam no hai targadi points mari leiko points mari je kaino have the read write watch and practice first of all read harga nang like atha ba english literature grammar yam complicated ba like paw have nate just nangna pamjaba novel oigera or storybook oigera or comic oigera or any magazines harga film fair or any other nang enjoy to or any newspaper nongmagi khargra dum pabase adum practice to biyo haidi nongmagi pung ama oigera punghai oigera kharga dum pabase pa chanbase phaiko aduga second the writing is also very important nangna read to iba poto amuke hena ningsangge hai targadi iba su khar dakar tai iba harga nang essay gumba sang ba iyo haibna na te ko nongmagi sum nangi journal or diary macham thamaga na ai ngasi numit kamaina hokre khotkre or any important things or anything haina na phamba amma hekte bi so try to read and write haidi yarige nangna or nangna pari ba poto nangna ningsang targadi adu ithokpa gumba aduna writing is also very important ko haidi mi khar lai ko like parga ningsangba aduga para matung da ira kan da su ningsangba mi lai ko aduna amuke hana memory da
lehauba yawi haidi irabanina nang nasana irabnina ningsangba henbado aduna writing is also very important. Third ta watch, read, write and watch sina kay have the mi khar le paraga ningsangba iraga ningsangba paraga ira matungde yengaga hena ningsangba ko. For example akoina movie ama yenge khalo I think Manipur di K-pop pamba Korean pamba mi yaw le ni na tu example pirage ko Korea maron je khoi kesu tamak panatte ko kesu tamak panatte khoina moi gi series moi gi drama sing du subtitles yaw ga yeng bagi moina ngangi ba language tu ga English subtitle du ga chana gi be khoina gyan ta je ko haidi moina ngangi se kai no haina duna moina ngangi do khoina adapt to bje yam thuyi ba haidi yenga ga ne hena ningsang ba hen ba gumba se dugumba de oi baduna mi anamba haidi oppa sarangeyo natraga Korean maron se haidi pangna di haidi ko ina khang ba khra haija bane khamsamida si myam je khoina mingon dei tamba na te ko dursu moi gi movie senga ga natraga moi gi isai taraga or moi gi series kumba yenga ga akhoina haidi moina tori bado ningsang ba hen bagi moina ngangi ba word sing do khoina munna tasan bagi dum yengak bagi toine yengakpagi akhoi kokta laigibagi akhoina thune hena adapt to behele duna English si chapma nei baduna yarige English movies yengba or English isai taba ko adugi isai taba kan su lyrics tu ga yarga taba dudi amuke hena line thokani ko duna nangna iba pabadagi hena yengbaduna amuke hena nangi kokta laiba heleba haidi any other haidi nangna Korean language nang suntang tamda targa so moigi keba series kumba yengaga isai targa or movies kumba yengaga khara loksin ba ngamba dwaina English tu nang dwaina toina yeng targa di dum khara khangba hengani ko aduga nangna English subtitle gumba yengba kan ko subtitle da khara word ano way yaw targa di dum dictionary da Google tora yengba haidi si word se meaning kai hai no gumba degi hujikan English ki karamba words anoba seasonary or chatnary haiba gumba se dum khaga yengbiba ko aduna reading, writing aduga watching is very important haidi yengaga ithoaga aduga pabaga si humse combine tawraga di amuke hena improve oiba heligo communication skills aduna adu humda tawbi aduga last oina practice is very important guys kayana have the nangna suppose nangna ire pare duga yenge ko adu homework tawra matung nangna practice tawda taragadi loima kem kanadre nangna tori myam do kayano have the iba ningsangani pabda ningsangani pabda ningsangani yengba ningsangani adu nang ngangthokpa haita taragadi main di adu neba hadi nangna iriba pariba yengiba singdo nang apply na sade apply to jagadam ne ba nang ngang ba higadam ne hayo nang ngang thok ba higadam ne ba nang ngang thok pa gi practice to tawda targadi nang mi nang phana hei targa su nang phana khang targa su nang communicate to ngam moi ba nang gi nang haining do kai no have do atopa person da nang haidi khangan ba ngam roi ba duna yar gi di nang no hojiki points ahum sing do haidi read write adugo watch to nang phanam na keno taw targa su nang practice tawda targadi su kana roi ba aduna yarige practice tawzo ado practice tawba haise aina follow tawba practice amadi like mirroring haina aduda ke dogodam na haida nam lyric or newspaper ama hekta puthoga dugi hanba sentence so yengaga like te yenga pathoni aduga same sentence na ming chende yengaga like tu yeng dabida muka pathoga daba aduga muka next sentence so nang pathoni aduga next sentence to muka nang min che mangda san toni yenga dum pajaga daba min che mang lepaga duna that is called mirroring ko aduna sigi techniques yam useful oi ai practice tawdre aduna aingon da effective oi aduna yarigi noi sudum hotna biyo haidi min chen mang di sai tong da wang angjaba or anything to haidi min chen mang da be confident ko nang mi mang da ngang bi kai tar gu min chen mang nang na sa face tawjai ne aduna na sa hana ke haini ngang ba haidi yenga ga confident oi ko haidi ai je bi to pani khalaga kamaina ngangani khotkani nang nasan tonda English dum ngangjaba practice tawjaba haidi advain dum tawbiu ko aduga hoi family manung da khara supportive oiba mi lei targadi haidi moidagi help niyo haidi dum
English ngangnase matam khara aduda haina dum ngangnaba or noigi friends kumba lei taragadi dum kharga English ngangnaba je khara tambiba ko ado Manipur dadi khara English ngang daragadi mi singsina dum haibi ko haidi yam foreign saningi ro yam English ni ko haina ado sigi culture se laibagira khangde mi singju ngangnaba yam ikaire duna mapan tholokpa kanda di it's very hard ko haidi to cope up with mapan tholokpa kanda mi tega ngangnaba kanda di khuidi yumdari su angang na dramnina mapan thola kanda like tamba o kayo thabaki tholokpa kanda di sungang dramnina ware do haidi ngang damnina hekta pharak tari ko yam tin khara why hai tari haidi jobs kumba haidi mi gan direct to base duna yari gaidi haidi sigumba English ngang bu khadi support to honinge ke guna habidi English hairaga yamna foreign sabigi wa natte English basic khara khangbudi darkar tai ko aduna yari ge mi gona support to biyo aduga nokna bi gana mina haita targa su moina ngamna ba ngangjari ne duna yari ge moina support to biyo moina asoiba ngang moina khara ngang bu soi gi targa su nokna bi gano haidi moju tamjari ne duna ke haini mi se sidhaba or nokna bi am like ko adu mi gona support to ba se yam thina hojikan yamna tangna uba phange ko haidi mi gonda sidhaba troll to bi ba haise hojikan yam thina in trend oina ui ko ado admaina to biroi si haidi mi ama natraga ama suju yamna struggle tawrini ko haidi face tawjaine duna mi ama gi growth ta admaina nokna biraga troll taraga yam thina nasado yamna cool oigadaba natte duna yare gidi mi ama nama support tawmina si mi ama na nga sumaina soina ngangi taragadi nokna bai mahutta chumthokpina ba hotna si ko admain taragadi khoi khara ke haini unity or khara improvement society da purak pangam gadra haina khali adum noknaraga troll toraga lei taragadi khu society se sum negative room da hena chat khani ko duna yari ge mina anoba ma tamba natra tamningba natraga kenom tawba kanda yari ge support tawbiba adu mayam taw taragadi yam thi nungai gani haina khalle ado aina hariba point sing da adum work tawbiyo ado work tawraga effective oi taragadi engon the comment section da haibiyo effective oibra oidabra haina aina ke haini practice tawjabani ai san experience tawjabani duna share tawbani ke shamna ahi akhang saraga tawjabana te do ai gi tips se follow tawraga mi khara da su kanaba phang targa di dum haibiro aduga ai gi next video da dum thainajage an sigi di matang si da dum listenjarage. Thank you everyone for watching this video. See you in my next video. Till then, take care and bye bye.